Nkithinkatho na ntune mutegeri ambirigire nwithiritwe na ntuku inthongi bwega nuntu kuona kanya kugwatanira na nteto cia weru themwe kanye ni gafinia simana oni betagwa ntinyari Kenyu acha ni jamwe ja tukubanganiritie utuku bwana arwa kiri nteto cietu. Ayuthi ne kuruma wa kuoneka kugwata mbaru gavana Mutuma bakiuria munya atigane buru na gavana Ojo. Mubunge Kareke Mbiuki kwathira gitumia bunge bagutetera kigina gya CDF. Jemo kumaga kuri ne kwerekana kugarukwa ni mwendwa wao nyuma ya kugairwa munda na nkoro njega. Twakuretera rugono rwa mwanya rwa igare ya Utonga. Na kwa mwakanya gwitira kari na mirungu gibakiwa bonande bakwebio gwati mbarubo kirimunya ni untoni mwikumya. Marion Karuge na kurikithia. Yuthi kuma tauni ya Maua ni basi umirite kuromba MCs ba County Assembly ya Meru ukurukia mawaziri baranga vana mutumethirĩtwa itara ona bambĩrĩria kungwa mauri nikenda basokaniria Meru kiwiti na mbere kaita karakatiere bakiwa bena witikio na mawaziri barabatari ati bari na umenyo bwa ministry rabatari na kuo batethere Mutuma kire manifesto yawe. Itukona tuena almost a month thirikari ta well constituted miaka era tutete elena nusu no mwanka twarakishe mno kendo meridim. So tuenda kuria County Assembly ya Meru given that itokona Mutuma na rombere balance gender na rombere kureta balance on matters region Kenya. The team is very competent and inge bobe na experience bena iba kuelewa mantu wa governance. So bakomba kwetha bantu bakomba ku deliver manifesto thirikari yekenda tomba konokia kanya kamyaka ile na nusu iraurite tutukulo isiase ne twetete nyume itare kai. So ndaromba tu County Assembly Meru bawaziri beya ringe kirore nikenda tutikethia twena time mingi ya uta sisi barabetu twatarire itu buromba nete obutukulukirie wasiri bo His Excellency arombere otara nikenda ngoira sira mami for the last 2 years simba kwithira sikiritika nabwe mawaziri ndibwire bore ikena kunyomu mabuku mu ofisini withira bukimenya thene Meru County tibwingwa age bwa qualify kwithira bwe mawaziri kabo ilita kanya kau labo ilita kanya kau bukatumira bwa kutira mwananchi ngwe bukatire boya kwa bukatire butengu boya bugathagara ngavana na MCs ba nikenda mwananchi wengwa akomba kwithira akiritirwa ngwe bura kubatire uterenge kwethia kwina 4 women in CCM level thaito kona Mutuma na aritete kindu kitarite karenge ito buromba kinyamu youth wareyire okuma na buri because she is a youth bukilukeni na yaritire antu ngwe inkomenya ground ine na twina a lot of bloggers na ibaritete ngwe okupa vet. So it's area tutieri final chance babwe ku make sure about onyanguene na ba kwambirio toritera nguire but ingwetekia itweri women but they are competent but they are kiritangura kwagirite but show them that women can do better. Kaitenyo kau na bwa biashara bathoko ya Maua Trande na Fruit Market ni bameneretie ura wari gavana wa mbere Meru Peter Gatira umunya a biashara bakiwa ni bakarete Mutuma bakiuria munya na athire ruikumio na ati gavana Mutuma munya we itaraku ire athirire rera twakwete gavana na nto itaraku ire athirire itare ire Mutuma reka kuwe no yerete 2027 kakorete kya kuotiera ete kya kunte kuwa imosikeri awaku ete kya Momeru ana right ye kwatho nora kwethia ate akwenda ibyo ntonku aru arendo miatho kone mabanka u atere oe munyote ete kya kuotiera ingara ku no thire 2017 ora ya moni nto wanu kwete kya thai otenda kuona kana kamwembe no yerera paro
mwanka thayo roro akiroto kera pairo inyakeria wokeria nkingo renge no ateokeria unende munya wai wate buru ukenda kwanjiria marere yaku na mutuma ukanjie kuinira mutuma marere thairo tuonao munya turi ekuru itu tuiceja kuringa rwe moro kainwa tukenda kuringira kuru mathaico kanywa tugore tubera munya no moe obiote kinyana twabona munya batu tukenda kwenderia mwakoro twe mwera sore munya twamuthomethia meturira nyama ritani twagoritana na twogoreria bura munya akari na munya ate mutwamura munya ibu tomarere na munya ate mutongorio mwe oni nguo mbendacia ndenda kwenderia mwakoro umete kinya risabu nkiwanda mokonjera nkomwera munya no munya otemenya korwa makilenga ne ore akorumana oi lentore oraruma omoye twakira twakwenda mbanya to yaterra renge na orumanga motuma ko amwatere shima wowe itora komenyere otero agira toke motuma nawe motuma ndekwera atere baba kwa wara ari okirige itara remonene kungawana reka wera oeta wachokeria na tutore ndo kwera o to kareti eri ko baba kande kwera munya owara were atere kanto ba ucia nguku my friend yankwire ndi round ye turenda ukoba ko biora rwaro ampio round ye iroge akumenyembe irora tumira wethro rembi wenga bana tukwira inya kura tukeo turembe kuringa kura batu ukienda inya tiani te ginya nusu ukia gwithira no kwenda bobo ya munya itokumeo bwo ino thugu nontu kiatho kia mutuma gia kwa pisu oteyire ko ibu thugu raithite muntu ibo kwana buru ai twenda batu Kia report Raweru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mutajo shauri yako nterechega koromone ijwetete na mbere gutabarikia gutina bioro kana kinya roje kuringana na kariba chumite gochote kumakire thirikari kinya inkuru cia kaunti ndi batira iga ibakoromba gavana mutuma twithinkia kubaririkana na kubatungatira na mpwe kenda bona mathagajaja gitome muthuri murioki na rugono tariria ndithina ni kuonekana ndi irumirite mutajo shauri yako ajendene mutirijwa kangangi arakariba bari ugwatine bakugwatane mirimo kathomba gitumye ntu bwa mbere batina rojero kuja guntu guku bajairi kioro kira batumera ke mwingi ikiombere kujura ontu brana ni ugati bonene kinyaka giteka kakambura bidando shauri yako bidande CHP nimbidando ngamereta area yombe tukara mono tukara gita mono turombete biorobi tinarwa kanegoro tunankorokie miaka ithatu tukero bakeja batege batejaga nandi tukoromba utethio twenda thina mbe batwinya irie bunga tutiomba kuri ikununka tafadhali gukombeka itwakirwe kioro na thina turite nene turite thina bwega twetumaira flying toilet muntu akuruka nyumba yake hata kioroka hata sina kaumara akagera bwengwa bochione na metho turirite wakanzo igita onda na kuandika barua thirikari ya mutuma ngavana wetu wa Meru neto teje na bioro thirikari yetu ya mutuma ngavana wetu wa Meru neto irio nja yetu ina mpare nyingi muno na tutono utona ndiruga batwe bira tuna thina bikioro no te angi twita nongo muntu atera siwenji tutona bira tutona bathroom na tutenya roze nonga twitira ta thako ute angi tona uta roze no te biora no te bathroom. Number 2 ambuga itwithiritwa twina nya challenges cia roje area eje itikarinya ja town turi ikarao ishage kanari sabu ile cha kuraja no tukinya roje rwa kunyoru ngo challenge kwa inkuromba MCA betu batu kinyiria ntumoje ke ngavana bauge batu tukunindi roje area je chauri na ria tukona roje tukage akugwirwa makosa muno kwithira guntu gutina kioro inyanje muntu mo kwithira tina kioro ni atari muno acha tu no over 1000 people area eje na batumera kioro kimuni nyiki ojurire na makosa muno uninkuromba thirikari especially national government na county government bagwatanire baje batethia area shauri yako na tukithirwo kioro modern kioro kimba ku accommodate nyandu basic disabled
na gikiro ruji na undu batatu nigitakira kia meka gundu guku nikiorete kwa kagita undu baranya ni ogwati ke mandu jegi okaria security wise ithe na mono tayorete kwa nkurukia mwaka na kana miaka iri tayorete guku kagia mundu na inya na ndinya thaira tukwenda kwa patrol ikathithwa ikarema no ntubwa tayo iremete ta ingi chikona igechokwa lakini eje ya shauri yako tutijimbie na thina no twite ukare igechoka na gitage kiri chauri guku kina miaka iri gikuthuka antu baba batigweru na antu baria baingi batumaira gitaa kiu nya kuruka bakauma Rome bakarugira Rome na bakareirio bio baria Rome batonya kumama kuma gitaa kiu kiraura ikwithiritwe kuna a lot of challenges na ndiromba riao kithirikare mutumaniriri nyuma thirikari cheka nyuma kuna makobatelia ingata tuja kuona manto ya shauri yako of which tukujite papasire kuromba kioro na kioro giki ikioro ndombete kithirikari rerari spindi 800 tikumba kumirika ndarombere na ndero gigategerwa indi thenya ndero gigathithwe gigategerwa ndachoka ndeta kairi nda promise itware waja lakini ndaja kwithira ithina ntheri nontu kuma una ndi utunderwa na thaizi na ndi na kugwerwa nkimenyaga ndina ngavana ore kuthikira jawe mutuma nto ethinkia ngavana wetu ura twendete kuma ntuku atonya kwina mwanya mono ndina ma batu rujo tukakurukia cabinet yewe na after that bukona maendeleo jena spindi hatari kubwirigire kioro giki ndeta uni ndona munene wetu ngavana nkamweresa na after ruju anytime tukeja okithima andina mani andina surety tukageria gupush kana kurinya mweshimwa mukoronia watuka kweka murango komba kuringwa kioro kiu kiumba gwakwa yakwe araka iwezekana bibo kwenda huwa ntobeto utokona kya mweshimiwa kanya eta kengavana eta muromba mwere itobu antu bashauri yako bena thina eja bakire kioro na kairi wonde ndecha wa trade ntunkomenya antu baba ingero ba thokone mantu ya rukorwa bwa dikuthwa ruria kukuinyeri nyantu baraba thoko bare akwito ntu no antu bare akwina thoko era ndungamirite muthuri mrioki Waro TV mutiro kangangi. Mubunge wa Maraka Reke Mbiuki areathira gitumi bakuinyiria kiraba kwenda ni CDF ni untu jagishigo mbunge kyawe babatere kwa mukira milioni 170 mwakene jojo kigina ende mwanka thai bamukirite milioni 40 na mwaka nandi ajwitita kuthira ariwe bakwenda kigina kienda bakomba kwa aritwa basari mbere skuru rugurwa na kinyabo kienda bakagu na baraba baringire kura muthia kareke arigwa na tungatite kwa miaka iria jamubunge Omara indi kagitene gaka amurikite gite kyo gavana mwakene jo 2027. Nyuma ya igoro abunge bambunge nene kuonania kura kunganirwa kwao ni rakigina kenji CDF gecheredi kurekerwa bagionania barena werubo gutia gwete ikarobia mbunge monke tware jokwe na ndimo jumbe wa Maraka Reke Mbiuki na eje nengerekano na gishigo mbunge kyawe akiuga mwaka jojwa thirikari kibadikwa mukira kigena gya chiringi milioni 170 na akiuga kigena keu ethirite akiamukite chiringi milioni 40 na mwaka jwa thirikari no kajuthengerete kuthira na nikyo gitumi bakuga na bakwendekithia agenda yao thaiji bale ajumbe ni kurekerwa kigena keu kenda bagatethia karibara bathurire tukiuga agenda number 1 ni CDF agenda number 2 ni CDF agenda number 3 ni CDF mutu CDF ni watirite matula metu na bururi bobwe tu wakenya na very big way na nayonjele idagwa ili shua ili agutambesa na Nairobi gakinya mashinani kwa une tukolomba thirikari ya lakishe kenda mbesa yuja NGCDF tukaigutwika kurekererwa mbere mwaka jojo dirajwa kithirikari mwaka jojo kuthira mba in June ilomba lietu ni ba ngangane bakinyo na mbesa ile tuvotirite ja kunenkanira tambasaris kenda na beto bombo soka sukuru
pesa hiyo tugomba gutwika released. Kingi mujumbe ujo norotete ora wa RDP Rigathi Gachagua akiwa ni untuntuko cheche ukara thirikari ni chathirire na gituma kya gisiasa kiria kuringa thaiji ari mupinzani wa thirikari ya Rais William Ruto gite kubarigiria baritangugi na akiuga rithiurunka akiwa Ruto akathana kwa miaka 5 ake inde karekia kwa thaiji akari bethirite bakiwa Ruto akathana kwa ipindi biere. Koguo acha endelee na matamshi yake akiuga Ruto must go na egwete kuligia President William Ruto kuina mbele kuruta ngugi. Koguo wacha wao na kina Kalonzo na wale watu wengine wanataka kuendelea kufanya kazi zao za upinzani baendelee kutimta kubaligilia. Bakia aliento hiyo ndio bakwalia serikali ya William Ruto bado inaendelea kufanya kazi. Na unajua sasa Wakenya wanaanza kusema kwa William Ruto ni 10 bila break. Huyu mwingine naye anataka kusema angaluto mazunguya. Wapatie William Ruto nafasi ngatirikati itu adulanile. Na agenda ya kudulana kenda tukaomba kurutirwa service wega na kenda tukaomba kuona maendeleo thini wa county yetu na thini wa Kenya. Muthiene mujumbe karekia ruganibwa kiria kariba mara ni untu bwa kumwaka nyathana kwa miaka 20 ari mujumbe wao na thaiji kiria tegete ni gite kionga bana kiri kaunti ya Tharaka Nithi mwankene jwangiri jere 27 kawaida kurinda ben ukedula kwa mwaka jojo kwa taru ta mwelenge kwa taru ta mwelenge atabumbu getende saputa miaka ya kanane ya mwisho na mwaka jwa 2027 ngero mpagite kianga banwa wa karatu Tharaka Nithi County na niko na imani tutapata nafasi ya kutumikia watu wetu. Report ratito shawero kwa rieto ni mutuge kare. Kaunti ya Tharaka Nithi barabara ya kuma Marima gwita Kathoana ningi nuntu bwa gutwika kwa ndagacha ya Kathara kumania na mbura yenene. Akari baruga karabati chionde irakamatirwa ni mugu na gutiga ugwati bonene mbura eje nkuruki ni kondorete imera bianto na gutiga arimi bagitaraga athara yenene. Ngendo cia kuthikiri mucii munene wa kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia Kathoana gukurukira barabara ya Marimende itwikite ngendo ire itwikithitwe i barabara no gutwika ni twikirite kamuroni ga Kathara wendamite ndaracana bure kaida ino antu papa magwetukira ona kana antu na bikibiki no ngari ino litobwa kuma tani 1500 kilograms ito bagwetokira kana tani muna nushu ito bagwetokira igetokira no kayo mulania na ekaira sala nene muno taino njere no riu gutebu bale ko na ibekirite mabuba na eka maradire na loje ende mara ko ndani gutekyo kiragwete inge neta murungu akingi no nto ingi ne baletokagira ingi tokagwa ne kya mayetuka kuringana na aturi baba barabara ya kuma Marima kuthi Kathoana wari onthe turaga iri kinyamara na koguka gitaka ni atabarikirie ingana na bombi jenjeleno njeleno atira gwere mbega na raino mbuleno laulire gote mtote makete ne mbuleno megondani onde gote irio tieku mbuleo ya ulira nkinya nyomba tionde twika kwa barabara eno ndi bariuga kumanitie na mbura nene ira ithiritwe kiura wa kagita na gukamata karabati ira igwatithanitie barabara eno kamuroni gakaga kamara the barabara eno is the shortest from the Meru Chuka Road and the Kathoana. Eno is the shortest route. No go tem to take nyamwira kanyaga weshiria barabara eno ne rondekwe le wona tha ino tukiara giogu barabara eno nenkwe goro kumono ntwarutiwira monde na afanyi biashara nte kuona njire makauma madite ni Kathoana tiga kauma adite bachuka no ntukutenjirenge enkedi no ntonjirenge twengeshira no tori ni ne akola mwembe na kumwembete barabara te kowetekera bwero riete kubetokaka igatia karabati ya tori baba baugite Kathara ekujura kagitaka ti karabati akira kamatire ende nkinya imera biao kiriminda ire kuranitie na murojo ndi akarala na nione kandigaleta no ntwabula mbuleno rutite akarala nkona nini asala nene muno bangelete mbuleno engelete ende nkauga ni te kwenda gwakwa ni kwenda kwa Mulungu ende nkauga ni no ndewe no mpempata yukia kwa idiete ona ibara bandite irathire juonde na guteba na utecoka kubanda kaire
nontu anu abanda kae no gukira muuro ugetatia ukogeka matano ra kondorire kila kitu kwa thirikari nilete mbeca neribe out of the disaster management mbeca nilete mbeca eribe antu. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mogambi. Tanambira kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkoroke. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Ista hizi tena njira ya mwanya ureterini Charana Farms Oboiga itubureterete fande ya gutigen Jumamosi tariki 19 na mutheni ntuku ya kiumia tariki 20 cia mweri jojo kwa mbere thainya cia rukiri ni Charana 4x4 challenge kana mashindano ja ndamba tukethora turi na njorwa kana expert cia mashindano ja kenda kumatia mantu. Jumamosi gutonya ni utheri ntuku ya kiumia kiria antu banene marine shilingi 500 aki na kiria na bandi ya miaka 12 ni shilingi 100 jaire yaki. Njoni bwinthe tukenere ntubo mantu nkuruki ringa thimo kurukira 0721 560 239. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba State, hustle is survival. When a loved one's lost, what is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Murungamiri ora munene wa kanisa ya AIPCA Kenya na nthiguru yonthe His Eminence Most Reverend Samson Muthuri, presiding Archbishop wa kanisa ya AIPCA bagwatanite na His Grace Archbishop Frederick Wang'ombe, His Grace Archbishop Dr. David Njuguna, Bishop Synod, AIPCA Supreme Board na kiama gya kuthuranira maguta ja matheru ni bakubugwata bwinthi ogeni kiri kigongwana gikinene gya kutharima maguta ja mwaka jo 2025-2026 jiraja katharimwa ntuku ya Ramisi ntariki 17 cia mweri jojo kanisani ya St. Nicholas AIPCA Church Kithaku. Bwinthe ibugwati ogeni. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitari yamba area wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative
and relevant medical and health sciences courses. Bo iboma shukuru enja gaya ondagitari egitaka ora college chionde ondagitari batiko geta kuthuranira ritwa kienda bomba kwa AGM otungata ja mega na ere anja buru egatara ritwa gutungata ajiboega ntegorone onde. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanithia kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Twenda gazera mega kira ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojuka nebo mweri jwe tano nebo itete na mbere. Itoko gwa togeni. Nonto wa manto nkoroki arania na tuko kurokira 0719-223-223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Wenjibo maigani ngugi mwera njumu india kariba makuma kaguma Centrimenti na Mutonga Southimenti nibachiumite guchwana yo mugate Jojo ontuko amwe na ngugi kujura mathina no gwati nkabo no mwanka bekirembe cha mukonejwa ende kagita kanande kuri na machine sirithethagia kirugiti bo maiga kinya kethira kwe bo bagatumira njira cheki untwire enjiba bakinya ne bamukirite baruga kumakire nema na thirikari county kenda kubetikiria gwita biashara je mwandiki wetu Wantatu Mutugikere na ariungirite marandi jaja na ruru ni rugono rwawe romwanya. Neigare otonga Nearea toriongete kirerandira Mutonga wandi negojisti na kinya kirerandira Kagoma wandi ne abodhukosi centro kuona wenjibwa maiga na bata ya maiga ja mbere tukireithiria igare ambere rarenja kwa nanjara ugitumagira sururu kana musuma kujenja ndegu ukagita na tochuma tonini togwetwa tindo na kiboi na wona igare uria kwa na reumiro gere kuchageria kaora nirona ndi mtungi ajokagia igare u akambia kore ajana gachoka kana kore tigare kariu kureta kwithira kore na mithemba iria maigajaja kugitwa na njara igare mochumare na igare gachoka na mwanya jo maigajajo jaire ni urari mwere tenda ribuka irekeringithano na renge na kinyama ugori no mwanya rirari tenda rikiuma goro nkurukia riu renge igari ria musumari rio ngwa ukigurira mtu akawainda ya igari uo rigura na 20 kwina riri ngi na ria soka na riri asoka igari uo rigura na 25 maiga mama monde ni kuolete imbega nikuolete imbega iyomba gutedia buru na gukiria kinya nyombe yaku itigia rukuo ni iga original iga letumba kunika ngou iga ringira kuraithiria ni riria rikugitwa na machini mono rijikene tandarugo na kinya riri na mithemba kathumba ta igara kenda special linject na daga koromone na kinya mandiko na iga riri gitagwa na machini
mashini eje ire gutumira stima igitagira kirinjira ya yetemeri taira ngari ya mwankithagira gitira na waraithĩria ire gita maiga kuri na bangi bakoja maiga jau bakigeraga kiri kirori na kuri na bangi na bobarendene a rodi bakija bangaga tukubokera maiga ja o maiga ijera je no rito different kwe urito bwa city te umona bwa nani na bwa kolomone te umona bwa special o maiga ja type wejo na ndi mwanya jo maiga ja kugita na njara na rea kugita na machini ni atere mwanere tenderi bonka dhankoro kia renge na kinya wakine monore anjara retumika kuthithia musingi kere nyumba na reura machini na rore gaitithia nyumba ni ontondire tenderi na retumagira simiti na muthanga jo moka yekeringithano na igare urenge ejo maiga ja gutema ja machine weta gwaka manto ja kuringa nini plaster maiga ja machine jatetagia mithange mingi jatetagia simiti nyingi jatagia to simiti kindogo sana lakini ja musumari jagagu cost kuma ge simiti wetage kagoto wetou jaja tumaira kindogo sana kugita na nzara iri take process muno ndira muntu akurukia munyamuzo zo kugita muchururu lakini machine eze irungamia ja ikomba kuslice nechoke gita igari na itho ri smooth na ritho ri iga rya gwaka ora itumba kuri nyangoroba ke nyomba gwaka ka nyomba ichetu tucha kawinda to gwaka nja ndira muntu atakonda gutumira process ye gwa kuthona ugure ugintu tambao maiga zano urizo cheapest muno na izo cheap gwaka kiruba unonto turi mwanyene jwa maiga jau joja ire kiriro kia baraba gitaga maiga na njara ni ate igare andarugorere na thoko nkoro kia igare ao na baingi bata ya nandi bendete igare andarugo ni untu ndarugore gitagwa rori ere una rikubo kairoreo indere urenge no mwanka oyo kientuko kathumba kendo karigita waje na umerie ure bange mbere adeja kugurwa ki market yetu ni arire ndiguru kidogo nuntu kagita kale antu beja baije maiga mamake ma musumali lakini ile anda rugo na ya soki eja ya ro introduction guku antu baule kiroki yetu ni arire ndimono wereria kinyage competition ya migunda guku competition ya migunda na bamwe batikwenda baba musumali barenda ba mazini kinya toko twaringirwe tontu enda ruguni aturingire bora twende gikinya maiga wega na tukatuna ma customer maingi taino kinya ko ngana no dikinya njira ni kwetera customer kwa murika no kwenda maiga no tu netuketi kinya kurutaniria tukaje igare katendera buru nikanda ingi no ona toko ne kanda tona gya kule ne kanda kinya baba twete ngugi uku na baba faidi kauntu onabo lemwe tubetagira uko na badi toko tuswira tukabetera bakejera ntu twaringirwa company ingi nenda rugo ni aturingire kompe buru kirege chunjeke kya mbere kya rugono rurwa mwanya igare otonga ni twendete kumenya kethira marandi jaja ri mundene jwa thirikari kana jari mundene jwa mtu kiumbe na machokyo miunda ije ni anto viumbe bethagirwa bakomborithite bara bakwenja maiga kana bakugita maiga na mashini inde kya bata bariuga bareke kwenja maiga ni batigaira bakuthika marinya jau jatikeja kwa gwatikiria karibantura kana ndira mwene akenda kurima munda jwa wenyumene ko keja wona mwene uku bwele anwe bwaranirie umenye waje igatha rimwe ukamuria bitie mwata kia gutema maigo au tujwetu tukathika kugutigwa na marinya ja accident nambi ntwejana muthetu tugacokania keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni mutuge kare
Rais William Ruto nerigirite mambrene kanisene ya St. Nicholas ya APC Kithaku Centriment ya Kinyaka kia kanya kwaraniria na akari thokoni ya Kithaku akiare mubunge Kirimango chini na ugite ne ibanganite gukubwire gishigo ke amwe na kuririkania Rais Ruto mawira ne jawe. Anthony Kathenya na report ije. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Ntuko intareto nyuma ya Rais William Ruto kudidi ya Ndionga kaunti ya Meru, Tharaka Nithi kaunti ingija Kilimara, muthenyo aroni akulirwa usokera Meru, kagita akerekere mamburani manene makanisa ya APCA, St. Nicholas Kithaku, yeshigo bunge Keimenti ya gatigati. Ruju Aramisi, tukethira tuli na President Meru. President William Ruto akethira ali Meru, na jite kigongwane ne kinene mono no tunande babwe ibuje gitarire ni Christian calendar riri ni gitara rent kiumia giki kyo tukuthiria rent period na kiumia giki muthia gitawa Holy Week in the Christian calendar. The Holy Week kiri calendar yetu ya kanisa ya AIPC, Independent Pentecostal Church of Africa. Ilo tutirimanaga the final week ya Lent kuthithia maguta ya matheru, kuthithia mwanki na kuruga ruji beyond the ma na jau yatendeka twamba kuma kiumia gya nkindu kira kia leo last Sunday. Kulingana na chancellor wa kanisa neno ule nowe mubungu wa imenti gatigati Kirimango shine, Rais William Ruto agetukira na usokera thokoni ya Kithaku na ni akwirigirwa kwariria Karibante ino. Karandi Muthangene primary school. From there akurukire Kithaku market at St. Nicholas na twathiri banda chokereo by good enough if we kitha tuketha ntubangani no ntantu bonde baketha bekansene tugichoka ketha tuketha kule antu baraumara Kithaku market, the president will address them. Mubunge Kirimango shine ya monogu aluga kajuke kanyaga Kirimambura mama kwa lili maunto kathomba makoni ya Kariba Centriment ilio mawerani mara Rais William Ruto takigina kia Wakiba University ya Mariene bases kathomba jamaskuru amona Wakiba barabara ntere ino. Iko muchokeria nkatho no ntuvuwa ndio muromba stima chia Mariene area kabimukiria na Mariene University on the ma yazirira awarded and they are working and they are still installing. Ndio muromba chia markets, a number of markets are working. So nandi we should thank him for that. Kingi kumulika ni akembe chiri atwirire chia Mariene University 500 million and then a number of buses for a number of schools and kumulika ni tu and then kumulika ni about the roads. Other things have been granted. Kile atongore baingi balaba kwirigira okinya mamburani mama ni amona governor county ya Meru Mutumanto Idinkia na kerigira kwariria Mount Kathomba makoni county ya Meru. We will be having the governor tomorrow and you will be given a chance to articulate Meru issues. You atamkaribisha then you articulate issues about Meru. Kulingana na mubunge Kirimango shine otongere bwa county ya Meru ni bukwirigira Rais William Ruto muthenywaro akabanenkera ntuku ya kuthithia ndonga garoni ya rais kenda kwaliria maendeleo ma county ya Meru musema ni ulo wakagita kanene otethire twakithithika ni kira kirima kuga ni governor la Ebiro Bisini Kawira Mwangaza kulega kuwatanira na tongore bangi na from there maybe you will get a date tomorrow of when the leadership of Meru can visit State House. Kenda nandi twaliria maendeleo tole muno we have never done so. Nyetha county ingi chita kwaliria maendeleo na MPs bao na gavana bao but we have never done because of the rivalry which has been there. You know, the previous governor was not cooperative. Na gote mtoto ira muthurite but you know she has not been cooperating with other leaders. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Maneno ya Mera. Chema kumaga korone nyaki West ni gochwa Kyoto nyime ya mto wanja urea bamugairite munda na nkoro imwe kubagaruka na kinya kwiriga mwiriga jwa batumbe gukinyanje jenkroki borotete borithi ni kuendera mtoju urea ni umo wao kinguge nindranirite rugonororo. Mokoro mwa kumantere tiaga korine nyaki West Northiment na tigiate na kumira nyuma ya kwawe kuinganwa ni mutana wa Mwarongi na nonto bwankutanio tia kathetu. Auni andigari nonto bwa mantu jara nthithiritwe kwambiria mandi
kuingirwa ngiti suri ciakwa cionthe ciarungama na kisi koti na ndindeingirwo kuma amandi ng'ombe ciakwa itaria bwega na kinya suri ciakwa na njira mitumirite nkurukia miaka 2022 na kuma ntwire ni njira ene ontumaira muteri eritariria aete mutano joka munda kanini na nkoro entamburuku na batwire na thiri mbere ya Mwarongi na gukua indi nyumene mutano jo urane muborithi na mugarukite na gucoke wega no thuku na ti ni ana ti ngina moyo tutale athina ana ibo bambakite kwi mutorongi no askai no bambakite no gufandi kinyabo bakweja kugita bole igerera mukuru jo gucote thekire ndwangi ciokaria ni riringite iga we mandi 14 ndonera askari ba muruno ba runogone bena OCS ejarungamira kwa ingwa au igoro ntini the kwa ndisi aenda ambiga yaki mbeta kuona hospitali dadra tikundona ndupite amuringira au gaba na baroga cio ende utesa baroga bansabite ni umpingira au kimeke kionde ngonta utengo suri cia ciarungamira ungitine ende tukiaranira na OCS wa runogone na arikithitie kwamukira riboti ye karikarere acoka uga kesi ejere njarene cia borithi nthikiri ni bodi CI na nande wirigiro bwawe ni kiri survey wa thirikari kenda umabo kithaka gikibumira werune ndenda thirikari tutethia no tethio buro ikomba une ndeni ankuromba ba muotethio ba barabara no ntubatwire gwitira au ende ba mu compensate no kuona ore kwina thina be ba ana pa my brother ba mu compensate ba penda ba mu barabara ndenda utethio ki atongeria thirikari kuma MCA na mubunge wetu Laimu bae bantethie ndetro savio thirikari antegere no tunende unte nanjira no kuona mbusta yena ndi tinanjira tiona we tumpo kurukinta bya omwanka nego na ni une ugire ntithi ntro abono ntubari na OCS runogo igerera kwaraniria na nja ya mutano ro kworo twakienda kumenya uma bwao ritikinyanirite Chokeria nkatho cia mwanya mutegeri kona kanya kugwatanira na nteto cia weru themo tucemania kairi ona ciaringa thaa 3:30 kiri weru thaa 3 mbitagwa ntinyari Kenywa Maureen Kiremino kari monanirio mathithio itana mbere gukenera mibango ya Weru TV.